maupay nga adlaw hay yung tanan. Ini nga haranin na kita mahuman hiton panahon hiton Kwaresma. Yan ang Sabado pira na lakaadlaw. Ngan ginlihog ako ni Monsignor Pepe hin paghatag hin pamalandong pira nga pamalandong nga bangin man la makabulig pa hiton aton pangandaman para pagsaurog hiton Semana Santa, mga pipira siguro nga punto ngan hinatunta nga an iyo pagsauroghan Kwaresma ngan padayon nga pagsauroghan Kwaresma tubtubi ang Sabado mabinungahon na ngan padayon kita nga nagaampo nga mapuno pa untay kita nga tananhan grasyahan Dios base magin giupay ngan makasulod gud kita bisan kun kakaibang nga pagsaurog iton tinaraon naton nga Semana Santa. Tikangan naton iton aton pamalandong ngan iton akon mga punto nga ihahatag dire gud ini istriktuhin ka para kuntahin 1, 2, 3 nga pamalandong bahala na kamo ni nga pag urusan la kun anot iyo titikangon siyahan ikaduha ikatulong nga punto iton aton na pamalandong titikangan naton permi iton pagbasa iton pulonghan Dios sa ngaran han Amay han Anak ug han Espiritu Santo. Amen. Basahan ni Propeta Joel. Nagsiring ang Ginoo, balik kamo nga diha akon habugos niyo nga kasing-kasing pinaagihin pagpuasa pagkamabidoon ug pagkamakasurubon asay gisian niyo an iyo kasing-kasing diri an iyo panapton ngan ibalik kamo nga diha akon an iyo Ginoo nga Dios may dad niyo pagpaid ug kaluoy diri masayunay masina punuhin kaaghop andamhin pagturos bangin nga ni maluoy hiyayana ngan igbilin niya bendisyon kun may ada niyo ighalad han Ginoo niyo nga Dios patungga niyo an budyong didto hasyo igpasangyaw niyo an pagpuasa pagtawag kamo hin katirok punduka ang mga tao tawaga ang mga katigurangan pakadaan kabataan bisan ang mga minasusan an bana gumawas hasulod han balay ug an asawa tikang hanigdaan habot nga han mga aragian ug han altar magbasol ang kapadian ang tinubyanan han Ginoo ngan sumiring hira talwasa an imo bungto Ginoo ayaw itugot ngan amon malon pagpakaaluhan ngan pagyubitan nala han mga katawhan nga waray pagtuo kay ano nga masiring hira hain naman an ira Dios ang Ginoo tungod han pag-ugop niya han iya tuna inatkan hin kaluoy han iya bungto ang pulong han Ginoo. Ini nga kabuktuan aan kita yan nahak giwan hini nga gintutuhay nga kumbinto. Ini nga karuya ko kunta nga iton aton pamalandong igkada mismohin konkreto nga sitwasyon. Ngan oni na siguro kikitaon niyo kun anot kahimtang hini nga ginruba ngan yan na ginuupay nga kumbinto. Kay asa man ini iton siyahan nga punto mahitungod hiton karuba naton mahitungod hiton aton pagtalinguha nga ahoin pagtuhay hit kinabuhi construction and reconstruction, creation and recreation itong tao. Asa kung tatakkaruyag nga igpaangbit hayo ini nga usya niya punto kunta nga dalagan itong kinabuhi itong tao nga an imbitasyon itong Kwaresma nga kumita kita nga itong kinabuhi itong usa nga Kristiyano kinabuhi nga ada naguhugar itong pagtalinguha hin pagtindog ngahaw hin pag-construct nga ngan reconstruct nga bisan kung gintuha na kita han Ginoo siguro basa ng Genesis nagpapadayon itong buhat han creation ngan recreation itong tao kay ano base kung ta mahingada hin sitwasyon nga natika upay itong aton kahimtang imbitasyon an Kwaresma ngan ang gidako nga grasyahan Semana Santa hin pagtuhay kanhin pagpakaupay han aton kinabuhi. Ngan mapakiana kita pati kay ano daw la kasugad. Iton baton klaro gad udog asa nga ni nga ani kita hini nga ginko construct nga kusina hiton kumbinto hagiwan kay maaram kita nga may ada gud puwersa nga padayon nga nagruruba han tao. Itong Kwaresma usa nga pagpahinumdum haaton bisan kun haliputay lang nga panahon 40 días
May tungod din nga kamatuoran nga naatubang iton tagsa nga tao bisan nga ni diri Kristiyano. Pero mas intense pa iton inaabat kun tat usa nga Kristiyano iton pagkita niya hini nga kamatuoran nga may ada gud puwersa nga nagrurubah iton tao. Ngan ini nga puwersa pwede external force nati kang hagawas. Asa nga ni nga naabat na daw kita, di ba? Nga ginruruba kita hini nga coronavirus. Iton aton normal na kinabuhi, dili na nagiging normal, nagiging abnormal na. Inabat liwa kitahan pag-agihan Yolanda, ngan himpagkaklaro ang physical nga pagruba haaton at nga gidadako nga bagyo. Ngan inabat naton labi na gud anakan hingan naka-experiensyahan Yolanda nga diri la physical iton pagrubahin nga external force. Kundi bisan nga ni ang panunahunan tao, psychological, aniya pag-abat ang tao, nga para nakasarangya nga, diri na ini asyan akon kinabuhi, paron may ada na iba, tungod kay naruba hiya. Na naandulutan pagkaruba, pagkahilarom, diri lang nga tubtubhan nagkalupad nga mga sim, tubtubhan nagkaruruba nga kabablayan, nagkabubungkag nga mga bisan nga ni konkreto nga balay. Kundi inabat ang tao nga paron nabayog, ang iya mismo pagkatao, ang iya eksistensya, ang iya himumutangan, sugad nga nabayog ang iya physical nga kalibutan, nga kamatuoran. Asat siya kabugtuan, itong external nga experience itong tao, itong nga puwersa nga padayon nga nagrurubaha iya. Karatan, presensyahan, maraot, ang demonyo. Asa nga ni nga, mas grabe pa, itong karubah itong tao, kung itong puwersa diri na la external, kundi internal. Naabat hiya, kasakub-sakuban niya nga may ara dito nasasabod, nga nagruruba kung hin o hiya. Labi na gudit iya, himpagkamaupay nga dignidad kumusa nga tao. Asa ini ang istoryahan, pagtikanghan na tao, ang creation, ang human beings, nga naruba sa ring panaton, ang original sin. Asa ini invitasyon nga tinatawag haaton itong siyahan nga simana itong Kwaresma, nga tutukan naton hin maupay, nga posibleng itong tao maruba, ngan ginruruba, di kang hakasakub-sakuban niya. Ngan diri na lang ni puwersa nga nahinanabo, kundi puwersa nga nauyon na nga ni kita nga mahinabo. Tinatawag at naton nga sala. Diri na lang nga vulnerable kita, vulnerable tungod kay waray ko gud nahihimo nga nagiging object ako tun nga puwersa. Kundi ako mismo kinikita itong tao, nga labi na ko itong isang Kristiyano nga nagmamalandong itong Kwaresma, nga ako nauyon nga maruba, tungod itong akon pag-uyon itong sala. Asa nga ginpakita haaton ang siyahan nga simana na reflection, han trabaho itong demonyo, hinpaghimalaruba itong tao, di na mismo itong iya pagtalinguha, hinpagtintar itong tao. Diri tikang hin mga butang nga harayo ha iya, ngandanay waray kalabutan iti iya mga karuyagon, kundi gisusuoki ha iya, nga masayon la, ngandanay nga diri na hinuhulasan, itong demonyo, hitpagruba ha iya, ngan pagpakita nga kaya ko ikaw. Sang likabugtuan hinaton ta nga kumita kita hini, nga may adagad sugad nga puwersa, ngan diri naton i-underestimate ini nga puwersa itong demonyo. Kundi kunawan natin maupay nga tutukan, kay posible nga ginakui itong iya mahimo nga distroso ha aton, labi na gud kun nauyon na kita. Asa nga ni nga nahinunumdum kita pag-amput amay namon at katapusan ito na amay namon nasa rin kita Ginoo daw sagad kamihan, deliver us from all evil. Asa kunta iton aton abaton samtang nakita kita iton posible nga mabuhat ha aton nga distraction kiton demonyo, kiton sala. Padre kay gugti malat nga mga sala, padre natitirok nga di ginadako iton nga nati ka
Kibalon na nganit aton pag-abat, mas natin kadako na nga sala. Kay nahiaara na kita, nahihimo nga habitual. Nga nadanay, nawawarayan na kita control tungod kay nawawarayan na gahom iton aton immunization system, iton aton spiritual immunization system. Dili kita nakabiling diretsuhin vaccine kung pati na iton pagtapar ngan pagkontrolar iton epekto labi na iton sala haaton. Sanglit iton kadakan haaton na give up na la nga napadayon na lang pag-uyon nga sige dadan na la ako kung nga iton hingaradtuan iton sala. Asit nga kabugtuan hinaton ta nga yana nga nahisasalin na lang ang mga adlaw itong Kwaresma. Nga ginti ka nga naton hansyahan nga semana. Nga may adagod ka matuoran hiton nga puwersa nga natikang dirihan Dios kundihan demonyo. Nga nagdadaraha aton di lang physical destruction kundi hiton aton spiritual nga destruction. Iton aton kalagnon nga kinabuhi. Itgid ako ini nga problema tungod kay dili kita nakita. Kan kung nakita man kita nga ada iton nga puwersa, pinipirit naton danay hindi ri pagkita. Asa dit nako nga irony. Maaram kita ngan diri kita nakita kay paru-paruhin naabat kita nga mauyon na kita kung ano iton nga puwersa. Iton dako naman nga grasyahin Okay? Padrit ungod lang nga di kita nakita sa ungod gadla. Bisan nga ni dahil mga barasaw na naglabay nga mga simanan Kwaresma. Ang mga Israelitas dito ha meribangan masa. Nakita bahira nga nagmumurutob hira waray daw ano. Pero gingaranan ang lugar, nga lugarhan mga tao nga nagmurutob kontrahan Dios. Bisan ang istoryahan babae nga Samaritana, nakita ba hiya? Antes pa sumiringan Ginoo nga may naniya 5 nga iging kalungon nga lalaki, nga niya na nga iging lulungon nga lalaki, dili pagod niya asawa. Nakita ba hiya? Waray. Asit hiya iton kadimalasan. Kiton kadamaan nga hinanabo nga distraction haaton, diri kita nakita. Pero kaya dako naman niya grasya, luyuhin kay ang Dios nakita, hiton nga aton kahimtang, hindi ri pagkita. Kinita naton nilang mga barasahon, sugadidahan Samaritana, ang Diyos nakita. Jesus pagdaraon niya, nakita hiyahan kahimtang kat ni babae, nga diri nakita. Sugadahan naglabay nga, Domingo liwat nga barasahon, hiunuhan buta, Gaudete, Sunday, may buta. Sino man na nagre-rejoice, di rin nga ni ang buta. Ang Ginoo kay nakita hiya nga may buta. Nakikita mga buta. Nang tungod hini kay nakita ang Dios, han aton pagkabutangan, han aton diri pagkita, hiya na mismo naghihimo hin medyos. Asad kaya dako nga grasya hiton Kwaresma. Ang Ginoo naghihimo hin medyos, hin aksyon, hin initiative, para buligan kita hin pagkita. Kabugtuan na siya iton siyahan nga pamalandong. Ngan pangamuyo kita sa Dios hin pagampo. Maluluyon nga amay nga mas nakakasabot hit amon tinuod nga kahimtang hin pagkabuta. Buligigad kami hin pagtuhay ngan pagtadong hit amon kinabuhi. Base mahinugad kami han imahin han imo hinigugma nga anak, an amon Ginoo Hesukristo. Amen.